Teh nong itu ni kerana Islam. Ada. Stasiun ni. Ki riu runar ki bamla aban itu kila penjat penperabat pensniawi ki mador badan hakas im jingsuk Calvary amnaram parish. Hakas im jingsuk Calvary labo iki babontli ki mador bad umador belasyak penjat penpra day ubadan hakajaka kabakhatway kabapen i kajingsa narpna ya ujisu. Ha uni umador ki runar kila dung bad khat ika kli bad kiti jung ki mador bad barat Shamadan. Ki nongelam niam ka amnaram parish kila yoi ya kan jingjia hagakat artrik na wing bat kila ujor ru dak ejahar ha amnaram police station. Hadu balat ho ya kan ka khobor ampat yo kem ya kino ki badan keti. Teh nong itu ni kerana Islam. Ada. Stasiun ni.